U ruskim keresturi papriga glavna želenjava, kot skoro každé obisce pestuje, ali ostatnji roki tu i ohurki, karfiol i paradiči. Z paradičami še zanimam 25 do 30 roky. Sadzeli sme i nje do zavartého prostoru, i vonka sme sadzeli, ale teraz už sme už musíme ljem do zavartého prostoru, znači do plastenikov musíme, bo vonka nemôže otrimať veľký toti. Je schoroti veľo i také vreme nám prišlo, že nemôže otrimať paradiči vonka. Preto hardi paradiči da zna 8 aroh pestuje ljem u plastenikoh. U plastenikoh nije teljo horati. No, zapravo najdeše, ali minimalno. Spravdi, evo, toho roku som tretiranje bilo, kad boli išće mali, išće kad smo ih rozsadzeli, raz smo ih tretirali i raz smo ih tretirali zos pokrivu. Zos pokrivu smo ih tretirali i evo to šitsko. Pred skelijima dňami da jedni produkovatelji paradičov protestovali pred Ministerstvom poljoprivredi pre niski otkupni ceni, vymahajući najše zopre uvoz tunjih paradičov z Albaniji, ali tot protest nie zaznačený u medijoh. Naš sobešednik i popri oštri konkurenciji može popredati svoje plodi i nje ponosuješe. Plasman za teraz dost solidno, nije baš taki baš jak treba, ali je dobre. Popredalo dosta še popredalo, ideme po pijacoh, da su marketi i na kupci i take. Znači možeš popredati sve? Možeš popredati. Kad kvalitetna, perše, muši biti kvalitetna roba i već kvalitetnu robu možeš predati.